Simbizi yaruka gusohora grand sere wiwe. Mini mupana jama gakuya ngo aripana ngoma nkwano ko ajya mere baba hejeje mano. Mtu wa Centrafrique. Centrafrique. Kama naitwa kama ni Dufongo, kama ni Mokolongo, kama ni Awe atajina bofrema. Nuzi zinaja bofrema. Nari izime ile no ndo zamana. Kwa siari kuchorea kakitu kakushikika. Nabanje kwanza ndaija gukatema. Arita ma Centrafrique ba mushika njoga mbago sondura uko nyene fufe. Ukamuzibi akaganda. Kasema bana ni jewe nilienda nikamupana atigenda umanyagura. Ukamwambia vraiment adrani yako. No bana buke mama yandungikanye inkoko yingorora mugongo n'inzoga y'inkandamavya. Umukobwa bw'ubumana ni bibiri ukarongora ushafanya abonnement kwa daktari wa cardiologue wakupimisha cardiologue baje mu mutima barapimisha roho ya mtoto chebaza nk'ubugeni yahuye nafukana muwa kama nice sky kukango problème basi musita mukurikirana amani twe wacu vie wacu yijya nyuma y'imyaka ibiri mbiri Estervari ya 200 vraiment akarayijaji siniba Eucharistia wa Benedicto atufanyage ko watubonye bakona education ya bien twese turazinge nabana barondegwa kandi twe nta bya ndoma kwa adabu je nkaje mini ko nabatoto Mugasi ndasambana na rimwe. Ufise abana ariko mugasi ndasambana. Bafise abamama batandukanye. Mugasi ndasambana. None umva bitandukanye n'ubusambanyi. Oya ubusambanyi ni bile bunafanyaga kinakubana ba Yesu akuzara. Yesu avuga ko atasondoye. Na avuga ko yari yambaye umubiri nk'uyu hakutongozaga umudemu mwenu yagiye gutongoza umusamariya bana ati bon bireba kwantiaga byote ati bibere na kumomba mai location tutaze kama ari musunduraga haro yarabereye umubire arishaga abigishwa biwe bose akabatuma fasi yani ghetto libaki liko wazi. Bonjour mesdames et messieurs, le vendredi comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Tu vas bien? Ah oui, je vais bien. Bien sûr. Ah oui, je suis sûr. Tu vas rien couper? Tukaza Simbizi tukaza interview kirundi licencié igitabo narabiretse kwanza n'igihugu cy'u Burundi franga bana ibitabo kujuba bize franga bana y'amafaranga basaba ni menshi basavye 380,000 non 380,000 for doing what? I don't know c'est Dieu kweli. OK. OK, on a demandé 380,000. Pourquoi faire? Je sais pas. Quoi, c'est Dieu. J'étais wari mwakanga. Nani mwakangahe? Back through. Ushay finaliser. Jiwaza fo baranambia bitwa kusoma bitabo. Gacha gusondura ngo ibintu baramba amafaranga. Simbizi nakunda twogira ikigano basi mu Kirundi Simbizi. Turi mu ntumbero guteza imbere Kirundi cyacu. Intambwe step media desa 57 Simbizi afura ko batubona kupenda gasara kene petit wo ukongore petit amiriko murundi grand Burundi sawa wowe utwande teni twa ngiriye wande nanje mbanze Semavumba wanje oya Semavumba ukombaje Maniragaba witwande Maniragaba wanindere wa Simbizi wa Semavumba umuhenyanga wa hajogombanye wagasobozi wa kanyoni wa munyoni wa Burundi wa Nyaburunga Imana aho nyina Imana ni yande Yes, yakoze semenya kabiri gatatu. Tugumera Simbizi wa Semavumba mu bro rero bamuita ngo ni voyo intelligent. Umuntu aciye ubwenge muri no entertainment yacu vrema. Bro wafu wewe uragira amanyanga afu wewe nitugira tubona mu bintu by'igipolisi. Igipolisi mukora yi. Wewe wafu wewe ura amagrafe yako kila tukuragi barakuwe. Ni intelligent. Muri baratse ko voyo intelligent. Ni pate exemple y'igafe maze gukora ukavuga uti uyu muntu sinaga. Sise muri voyo intelligent. Banyita umweranda Benedicto
Benedict umweranda Benedicto niko bakwita. Mbona beranda bote fo na majina ya majabu ngo Saint Augustin Senani Saint we sasa Albert we rero na mimi nimefukora je prefere kwa ndumweranda chanitwa umweranda Benedicto pointre baskuriza ibitu bingi bakubaza bire ngeni dossier guys ndakubwiye ndi kumwe na Simbizi Semavumba avuga ngo ni voyou intelligent mbona nshaka ko voyou intelligent je ne ko voyou parce que tu es voyou uko voyou voyou donatir sime yanane ngo tumpokee OPG marakuyo allo ego nisa ninde sa wako abana watoto wale watoto mwe napo wewe ufanya makesi tena wewe inapo mimi inapo wapi na wapi je nkanje na inapo twohurira nta mico y'ikirundi nica nta bagore babandi fata ku nguvu nta bwana je viola fata ku abiwaye inapo wapi na wapi Simbizi na inapo wapi none Simbizi n'ubutungane wapi na wapi namunjirira mu buzima none kwereke tugusangayo kenshi oya na babamvye babaraba baraba kipatikana uchangende bana nabo bogusundura nawe bidashikira nabo bogusundura baravuga ati nyakuba kwa misa agahungu nukuruge Benedicto ncangenda Benedicto namba ya kanzu yanje ari kunja nambuka goja Semavumba sangere hayi muri nyina nyakuba nukuruge marako no gahungu nego kanyereye mugabo karabi nakana kacu nakana gigihugu sumukongomani n'umurundi n'umwana wa yazirani ngiri n'umuhungu wangiriye ngiriye w'Imana chef rabaga kababarire kanyereye kanyo yugwagwa basaka vuza ibintu bitavuga bagufungiye nini kandi we Benedict leta mvye indoreta yako ona mareta yote tushaga wana mwayiburu aya leta mvye ni leta yakonza ni leta mvye ni yubahwe kandi urabona ko n'aba jeune ukiyambia leta mvye bana upeti mubabarire baramusanga banatwere wowe bwabone mu myaka yose ubayeho wari bwabone umukuru w'igihugu agomba kuvuga ijambo rirangiza umwaka atumira abaririmbi akonaga bamutima barenda kureba pifesi banani akaturi yafu agakora tana kula pose semabari wa petit bangu wa petit frère ya bajama ya abitati nabaja nabagenzi wanjye hapana nabajama sauri raha kweli ndone kwambia lindo leta muvyeyi anatuyaga na watoto bake panapiga moya mbili panashangia bote bugari banasangia banachangia mawazo ndo kandi umuvyeyi mwiza yicara n'abana biwe bakumva kandi ni vyiza cyane barakusaidia binafanya kwa komiseri Simbizi ndio pale kusaidia leta mvyeyi kili sio ndo unafanya makosa wewe ngine makosa unafuna ndio kwa makosa wewe tukaje leta mvyeyi man muvyeyi mwiza maya acumura ikinyafu akaguhana kubiyashira ku ndero agushira ku ndero agufitiye ku ndri wewe bana petit sur mesure kandi baraguhana seriousement tere mugakera nkuzikosa muhira butaba ndarumva papa ngira ndaguhane seriousement wamenya gabo gukubitwa bimwe nyina Mejera gukujije biri kufanya Benichou mwenyewe kuna education c'est wewe kwa maana sorry Sorex hata hivi sana Sorex acha hivi tunakwa Sorex alipiga na ngoni alipigwa unapigwa grave alipigwa ngoni mingi kana kwa kene ibiyoshere ngene bimeze ingoni ziri kubiri hari igikubitse ingoni ugavuza kuri ndiri unaenda ku murongo mustari n'izindi nkoni ucubice bita igitimbai unakuna ziresiste unafuna kwa Sorex ndo maana pako tofauti ya Benichou na Sorex ni ninja nini inege Sorex iko kuma niveau bakina si na Simbizi voyou intelligent abamesha unaona jamaa tena ulisimagana kuze wewe kuze gani tena 20 Olivier sana ba Olivier bengi sana c'est dire que wa PTC itretike au kusomagana Spox wewe Spox ari nyuma ya au mko mnaimba nayo ba muziki oya toya ma Spox ari nyuma majenize kera majenize amashuri ya secondaire de nari gweza 2010 kameza 2011 juu
pako ari urwigisha yigeze kwigisha nambe yarutemye kandi niko naromba ngo rutitire w'ishure mani ngo mpaka ngo namingoro niteme ngo vye ngo ari ruhari yaka so pako bingine ya professeur kandi ata uri kwibikari baratemutse bibika inzigo inzigo vye yigisha dans les années 80 wo tugahura mu mane mademire nguje kuntema mama so ko nakiri sa juko mtoto wase ngo jung vye yitwa je suis ngo jira like akwana papa yitwa Andre mugayita ngo Andreas problème niko yitwa Andreas do sirno yake Andreas Andre umunyoni yari umunyoni Andreas windari afura abanyoni muvisa amateka amutse abanyoni twe turabame kandi rero ikindi naco Simbizi yaruka gusohora grand série wiwe miniri mupana beba bitu ya bien sana nzo mutanga kwa gusa nta ninkwano nzosaba lameze gure umukene para wa mbere natanze narayiriye yindi ulipiga mzee ulisibia ukenda mbele totomo abu jamaa korayo muna nsundurira muzikanje Central Africa uko gadoga we mavita ngoma mane kuri kwima afu sister wabonera kure Central Africa afu ni docteur man acha kurambi mimi pana docteur kama mi docteur yari yizara yaheza murabaci ubwenge kwe kwanza kwanda yijya gutyo no yari yarahiye mu nama y'umuryango ati Mavumba ni wantanga siminzo petit frère mudogo mwanaume mkuu urundi ru petit frère gwitwa keyboard ko Canada arunge kwepo pale ruyigi mega fashika procuration nyuma murabanje kurukire procuration kugira ndarudaruda famille yenu ndo mi procureur général de la République mu famille yenu nimuze kunyitwarira mu ngura amadose ngo nise ngo procureur attention kuyita icyo utari mani mu famille yanyu Jenny Jendi procureur de la République wa Semavumba pana procureur wa République mugende kunyuguriza amadose ngo nise procureur sasa pesa kanifanya procureur wa famille Semavumba ndaija jama gakuya ngo alipana ngoma nkwano ko ajya mere baba hejeje mano mtu wa Central Africa kama naitwa kama ni dufongo kama ni mokolongo kama ni au yatajina bofrema nuzi zinaja bofrema dari izime ile mama no ndo zamana afasi kuchorea kakitu kakushikika nabanje kwanza ndaija gukasema aleta ma Central Africa ba mushika njoga mbago sondura uko nyene ukamuzibia akaganda kasema uri mupiga kigwe haiwezekani nataka kufanya zaki ngo byabo Central Africa byabo gata turi mu Burundi wewe uko lufolongo kama ni mangongongo bitu ya hivyo kama this is Burundi man this is my sister I'm proud to kurikirana wasi mu sister mukurikirana man swe wacu vie wacu yaija nyuma y'imyaka 2 mbili Estervari a 200 vraiment akarayijaji ama entre mina la meza aje chira mezo nukibana kwenda gisoma imyaka myinshi kenda gisoma imyaka 7 Simbizi wase uriho bita Simbizi wase voyou intelligent sisi ni ba Eucharistia ba Benedicto atufanyage nko watubonye bakona education ya bien twese turazinge nabana barondegwa kandi twe nta bya ndoma kwa dabu je nkaje mimi niko na batoto mugashi ndasambana na rimwe ufise abana ariko mugashi ndasambana bafise abamama batandukanye mugashi ndasambana none umva bitandukanye n'ubusambana oya ubusambanyi ni bile mnafanyaga kinakubana ba je nkorera ku itegeko Imana yategetse no atigenda mugwire mungane n'umusenyi uratumeze uko oya na bino distance ihari corona ingari distance angari 1 meter so misa sa Mungu yatungia ati ngende ngwire producer ugumuzana muhanyanga production eri mini production producer hari n'abajama uzobana duhuye mweda eba producer VP pro producer yari mini ko producer sasa niko producer siniko na producer sasa aho na cyana kirimwo
Sasa hari igihe umugore n'umugabo ubona kibaridi kinamupiga usiku akaca abona ati hindukira niwe hindukira tuproduire oya ndanesuka hanze oya yana super kule nitanguriro 38 umurongo w'8 Imana iravuga ingene yishe umuji yasundura kanisuka birimwe kwere Mungu Imana yarishe umuji tumvuge ijambo ry'Imana mwijambo ry'Imana Bibiliya iratubwira umuntu Imana yonyene yishe kubera yazisutse hasi yarafata gasundura umugore wiwe agaca zisuka hasi nuko ico gitendo cyari kibi mu maso y'Imana nuko kiramwica Unasikia bro? Tumasa usimwagi pembeni. Iyo rero ubusambanyi ndo hiyo sasa byo gusambana unafanya kitu sans programme ni muri nyina pap ndani dumbui gol unafunga hapo anaactive anasema vraiment cha mtoto kitu kizima ndo maana mimi sinda samba na kuva mvuka bisigura ko Imana idashura kuguhana kucaye mugabo ni ntivuga ngo azoburubanza nzoje imbere y'Imana ndayibwira ati bana man wambwiye nunguke none nari kunguka gute nkazisuseyo ndo mana wowe waguma urondo dumbwe mugabo vyiza ku mwaka umugore umwe byanditswe he Mose yarafise abagore bangahe ntabo nibuka usanga wemera Salomo niwe narinzi ko afise benshi yanga igihumbi ba Dawidi bo biri mu vy'Imana yamuhaniye Dawidi n'abayaya biwe yarabasundura kugira gusagwire yego Dawidi ori Semavumba muri kire Yesu atigeze azana umugore none ko udakurikiza Yesu atavya atarongo dushobora duhera umwana w'Imana ubiye tuvuga ati duce mu makanda ya Yesu papa uca wibuka Yesu ntiyarongoye bakuzaraga tweke none umva kutuko dukurikiza rero oya bijya tugira ngo duce mu bya Yesu navyone kwana ekenge Yesu akuzara Yesu avuga ko atasundoye navuga ko yari yambaye umubiri nk'uyu hakutongoza umudemu mwe yagiye gutongoza umusamariya ati bon Bibiliya bakwandikaga byote ati biberenda kumomba mai location tutaze kama ari musunduraga atubi byanditswe Simbizi iyo Bibiliya yako ni yako hiyo Bibiliya ni yako biko mu Bible birandika wapi yafashe haro yarabereye umubire arishaga abigishwa biwe bose akabatuma fasi yani ghetto libaki liko wazi Simbizi mari jogo hana wena geze usezira Mungu wene jua kwa muhuni umenye nge abahuni abanege banaje mwanunga 30 bonagire tuve bako toto mbi ama ujya muhuni wanyuma sose acha yugarira hanze ndake uri gufuriba kumbe kitu kiko ndani bapeva sana toto mu lazima uto bapeva sana afu bahuni bachazo mziki mkubwa sana geti burasa bufa nani yo onye barize na uko na sabufa ya amchumisi na sabufa anatumishaga maikutera ikutera we diga Benichou wewe akili nafikiri kama geto kamera mkubwa wako Sorex na vivasi patakuwa apana usalamu Yes, uri Semavumba se aheruka gusora sister wiwe kandi byaragenze neza cyane grand frère birikwa bana ni jewe nigenda niga mupana tigenda umanyaguri ukamwambia vraiment droit yako no bana buke mama yandungikanye inkoko yingorora mugongo n'inzoga y'inkandamavya ko bavyita mu kirundi cyiza uwo n'umuco ministère de la culture irahari gendo mana ko bose naze voyo intelligent ça la culture burundaise uko na sister niko nawe si bari orewe bashaka orewe na nkoko y'inkandamavya watwaye ujanye na nyogo se sasa ndio bire banayitaga bire mugaje inkanda bayita inkandamavya bro inkanda mavya kutinya ukivuge oya gusa kuno babivuga mu kirundi ariko bakoresha imvugo mbabara ingorora mugongo niko bayita mu kirundi mbabara me n'inkanda mavya niko bayita mu kirundi
inkandamavya Simbizi rero kandi uyitwaye bacaguheza bajya amashuka kugira babone yuko icyatsi batiaga amashuka ya rouge ukanda kumuonesha mere kuri mere kamuonesha ndo maana mimi bategeza kuzonana inkandamavya none sifo wowe nakina we Simbizi none urongora Simbizi no kurongora nebisabiki fo urongore nirongore abanamuke bareo tena sikia ulihama kanyosha hivi unakuwa nyingine location ubukobwa bw'ubu ni bibiri ukarongora ushafanya abonnement kwa daktari wa cardiologue wakupimisha cardiologue ni bajya mu mutima barapimisha roho ya mtoto chebaza nk'ubugeni yahuye nafuka namuwa kama nice sky problem mo kenzi turi kumbaniaga kure kumbaniaje lakini tuye ni kuowe unamwambia mukenzi kanambia sangwa ni ngwantire je na wewe umuntu yo kuyaburisha kwa cardiologue ni kambia mona mimi nakupenda je no tulia mimi niko mtulivu niko na adabu niko bien Semavumba je no namubwiye ati no kwemera nkarondira mu cardiologue yo dukurikirana kubera wewe ukiniumiza basi abaje ati atakuyatie kadao kanda vivre abakobwa y'Ubujumbura problem lakini ni bien unakuwa na engagement ya bien unakuwa kuna hiyo mawazo ni sawa nanje mangine ndayije igiheza gima nta kintu kiryoshe nk'umuvyeyi yaje kavuga ati bana sema maniragaba ko twamaniraga aregereje Semavumba ati igendo yige wawe totomo gendo yige totomo reka nivyo byabaye totomo makamera nitia miye mbere abarije ndayitanga baje kuzundirira mushikanje bien eka je kino haruye ati sawa jamaa sikibira nda kufanya sibe nafanyaga banamuke baba uri biwaze bya bitu sasa niko mama inzoga y'inkandamavya siyo nkandamavya nkwaye siyo mavya ngiye gukanda ari fanini kazi gani ukora barakupatia amashuka après bahaye shangaza kazi sasa ni pasi patamu pale patamu bale bakari sana piga foto achazurubwa sha ari bibwa yabego imbwa za Natasha zirajana muti zile imbo piko imbwa mbili Natasha anza clip dilake piko imbwa za Natasha pasi Natasha ni kama clip dilake ni hapa mukabari yana mukabari aba sasa banaishi mukabari sio mukabari sio kabari ile ni si hotel sikia sasa aba nami hotel urabati sikia sasa wewe unasikia wewe ile ni hotel simu unasikia Semavumba huyu ile nyumba ya mtu ndiko anaishi ndiko anaikala pale ile sio nyumba ya mtu twe twaralisha mahera uga tubabe haki sawa bilikuwa vitu ya bien ma location vilikuwa bien sana mafoto mkapiga mafoto piga full photo fresh sana piga na ija kaambia bana avukana n'umukobwa hapana niko pana ili kimya totomo fresh sana mafuta ariko tukaona vitu vingine Nerina nataka posti ku stati yake sijui ni vitu gani vilipitikana pale man mimi sijui si hawa watu wanapatiaga masumu man numva abantu ba masumu man buja arabanu tugenda twibaza yuko dufisa je rabizi ko atabifutanye n'umuntu mugo gasanga wora sho ko atabifutanye n'umuntu mugo gasanga araho nafitanye bifu nawe ibyo byabaye man igaje nagiye ajya kuri club dirake man nda tugiye mu rubanza twarisha amahera tega turi fotoza kandi si ubwa mbere na grand frère wanje yakoreye mariage yaganye hari muri mars 2017 mafoto yabere club dirake rero mimi na sister agize mariage kubera umbo sister yatwawe n'umurundi n'umu centre africain ndari mu wa sister fata club dirake man dagenda ni foto durata ega ni hagarariye gutya ndiko ndiyagana n'abapolisi twari kumwe nyene kubera je ndafise mu oncle ari mu nzego umupolisi nyene kona ambaba umupolisi nyene umuchef nyene afisa aba chef bamati bamucunga abapolisi abaro n'umujeje umutekano wiwe mbo mudantre ta umupolisi mukuru abafise abapolisi atwara wewe urumva ni n'ugwego hari ugwego ni n'ugwego n'umukaze ari poste bifise kubera urasho kuri umupolisi ariko udafise mugabo ari no ku umupolisi ufise ugwego runaka utegerezwa kuba ufise ingabo zigukurikirana zitari na musi ya 30
zako uzitwara n'urwego uri nka president de la republique uteza ko ufise ikambi gucu hapa nawe uvuga ati oh mimi ni Benichou mtoto town na mategeko ati ayanditsa wowe Benichou gwe no munsi uri umukuru w'igihugu cy'u Burundi utegeza kuba ufise ikambi gucunga utegeza kujuku utegeza kugenda uko bitegeza programme za zimeruko ni hauna shwa ni hivyo ni poste nyene urimwo unabisikia mzee baba urumva rero n'umwonke nawene ari muri abo nyene atashwa afise ategeza kuba afise inzego zimucunga stade nabari ategeza kuba ari igitigiriro runaka c'abapolisi baba bahari nawe ni wonke bakurikirana bavukana mu ndingo je ndumwishwa wiwe amabire bise bigenda gute niko napigaza ngo stone n'abapolisi biwe nyene si anatanda amafoto zishe haza umusekirite umwe iko bugare umusekirite umwe nyene bajya bambaye amateni nyene ya security waba city mbora nko twamenye city security haraba security aba KK na bari arani mashiramwe menshi cyane akakuya karambe bana kiyana ati je ntumwe na Natasha atambwiye ngo ko bogos ndio sana mwambie kini ni yeye berega Natasha narumbaye alafu ngo ko bogare bara mbaza gutevye biharo byanye bimwe ngomba ntaburi inkoko umugabo ngo biya bintu unawaguna unaongea ngo sio bya byengo abikufanani kama mimi sina muda na hivyo vitu o jamaa kaenda Munimero achazi kijama kigera ngo kigivyuma gidipe cyitwa DCR kirazi umva ni hagaraye n'abajiba ba police ko mastorize tutu yagi byacu imva twa turindiriye sister heze kwifotoza ko razi uko mu bintu by'ama science photo hari abajiba injiri aba Mario na bacaga bakoreye amafoto yabo y'ubusutwa yose nenganje sino nenganje no poesha nenga mama yo kwishara abone ngene uruko bariko yaramani bapisanga tunabyo ari usanga iyumvire nk'umwanda atabukwe cyangwa mabukwe yo kwicara bingene umukobwa we wenda mujya kw'amapost ifu atupishe wapisha pike pisa bane zetu zabo ari umwanya rero bamba ndabatera story ingene mushikanje baza kumurarana ndababwira ingene ba nisha ongea na menizie abazane basudira ibitanda ise bari byashika igitanda bakakimanyagura izinda zakisude mapema sana utapiga biraka pale bro umyari hatari ndabona hazi kijama yo DCR ngo nikigangi ngo sohoka ngo boss ngo ambiye ngo sohoka aya polisi amubwira ati uyu hako yosohoka utusohora bajya abantu bose kwera urubanza nigwiwe jama kata kutumia ngo arasohoka acara mfata guca ariko kamwana ni kuri avance ya ngumi bara polisi ati nibitugara bacara mufata wa musekirite umwe yazubwa mbere avuga yuko n'umuboga umwe nari nzi yuko anshakira idiri yo kujya gutabura inkoko acaraza yamaze kubana tudisiere uyu bebe namubeba kure nayi mukomerana sinzi ukuntu yaduhoyahoye ko naje nibaze ko ari ibintu bisanzwe agafana mucuku akamubeba kule ndani rero munyuma mutwaye inda igasemeye kubera ko kujya kumukwepesha igafana muona mere ngambwa ati mere gajero munaheze kunkubagurira ngati tinibitugana mere asevuga ati ntibibaho umutegerezwa kumukurikirana mere acharinjira indani na bibi yawe oncle nasharinjira petit sere la messe amaze ko nayo ko ico kijama yaba bigikomerana sinzi cyo cyo yakotse yaciye abijamwo kurumva twagomba tuje mu rundi rubanza chagira fair play nyene kugira ngo chagira system ya fair play ati reka tubandanye urubanza turiko mu nyuma kijama kagenda ukificha wapi mu mashambre uko turaraba yagi tumongize kunsohora birangiye bagiye ukinyegeza mu mashambre lakini na mu mashini yagi chagiye bambwiye musi y'igitanda konye lakini ukiingia muda sio vizuri hayo maisha sio mazuri wewe mwenyewe unataka kufika club de lake ifo uangalie utafute muda utafute Natasha muongee malize fresh mimi nimtafute mtu gani igenjaye umbiriza ana roho mbaya sikiliza nikwambie
iyaba mfitanye ingwane nawe sinaye gufata urubanza rwa mushikanje ngo tuje kwifotoreza ni wafashe ya decision ni watoe location tuje Credit ulikuwa unapakumbuka ndugu yangu kuva jana 2017 wari wakumbuye wala iyaba mfise umutima mubi rero ugo rujama au ni kuelewana vibaya wewe tutafuta tu mwanya gusa najua Natasha anarombaya na wewe unarombaya tutafuta tu muda mwongee mumalizane mendo bana bibe bitubya baze babahenda abantu sanze ibijama bitorira ivyuma barabihenda ubwenge bwaho bwose barabufata bakaburungika muri Simbizi wa Semavumba maka abona yuko umuntu afise inkoho ana mu resiste umujama yarinda niko na apana apolisi wa kawaida api ndio bero kwa nawe twa mu stories yetu ngo ndabateretse bataje mushikanje no kuri Kemana bagiye kumugaragura ugashobona Simbizi we Simbizi sike yatoke Bujahit na Bujahit ai tulitoka juu Simbizi alitukonseiller tutoki wame nduki mulitoa nduki juu wewe unayo ndura umuvuruga cyane urukora nani sana na kuketi tena ukukei urakunda kumwinjirira sana aya tukene ndugu ya sasa wewe uko na beef na watu wote uko na beef na la mabuja Natasha uko na beef na Natasha sina beef na kuke ahubwo Natasha ndiko na beef na mimi kuke niko na beef ndagana ya wapi umuntu unapenda kumwingira sana bosi sana oye ni mbere ko baramuvamia na Nerinati wewe bati Natasha rigeze kumutwerera kuke ngo bavuze ko atazi kuririmba John ndagenda haga ndapamba ku parke hama mu nyuma kandi ngo Natasha ngo kuke ngo yitwariye neza ibyo turi kwa binasanze ibi byo kutwererana tuyacene nabi fair play jewe nubu nagomba ndamwitwarire Natasha kubera ibyo bintu yankoreye siwe kuko ni wigeze umubona ko ari we yabigize niwe kubera wa mbere yavuze ati Natasha ntumye n'uwa kabiri ati Natasha ntumye umwe Natasha yamutumye ngo ndiko bogari